Asamblea Legislativa Plurinacional Uxanguina Cajaskini Jamawa Irnaka Unaka Tukt Ewe Abjeraki, Pataka Yatunkani Kamachinaka Ayasina. Presidente Morales Pekinchiri Kanain Cherakiwa Utkaniuma Ichtaunacaja Ministerio Pekinchaunacan Sasina Yakepa ex ministro Suponeca Sarapaniwa Ancaja Marcanacaro Irnakeri Sasino Uñanchaunacampi Chicancha Siraki. Fiscalía Uxanguina Cahamta Parekiwa ex ministra Moreira Huparu Jausayaña Hayukamata Kananchaunaka Pocanchiña Pataki Uma Pista Uitokita Ukamaraki Takpacha Irnakauina Kapata. Presidente Morales Pekinchiri Jama Irakiwa Asamblea Legislativa Uxanquiri Marquilpi Irakaru Askinijama Irnakaunaka Pokapjañapa Magistrado Shillaunaka Utayasina Ukamarakia Kapojaunaka Askinijama Kunkanchayasina. Sowat Aljawejan Irakiwa Koya Suyuma Kasana Kaljatawa Yakatokinstikan Waltaunaka Yakaptokinakana Unyancha Suai Wali Pukawani Askinijama Alaunaka Bechikanchihamakitsa Sino Pachpa Marcachin Nakaja Unyancha Apjalaki. Maimaraja Kurihamti de Saguadero Marcanaja Cañascop Nakanaka Katuta Tikatasuya Pano Panekah ni Erekiwa Kurunakan Askiniha Pokaunagampi Chicajas Hapre, Haneu Kampi Katunta Unagambi Wakichaunaga Sareha Panita Yuka Maricama Ukamachina Karikamu Kichaunakaja Uñanchea Seraki. Estados Unidos Ancaja Marcanaja y Churu Presidente Donald Trump Upaja Utasjarakini Ayukamata Pekinchaunagampi Kamarcana Pokañataki, Akatakeja ni Erekiwa Uñanchaunakaja Sarea Seraki. Intendencia Municipal Uxanquina Caja a la cita una cana taquicasta uña que pauna campeón chiquencha sipani al jauna cana ukabaraki po jauna cana ukamata jano al tauna caja jani utjaña pataki.